Ka Jaintia Hills Development Society JHDS kala rake ya katayo le kemen advance Christmas pergi staff jongka bala penlong hapa ka office rekam jongka kebadon halombi sentu mi mentudu hakani kesengi sejain ka art poetrik jong ni blai opera arja aprusau hakani ke program le kemen sedang daki program bapher balai shimenta da kinong tre jong ke JHDS director ke JHDS Father Man Bahapakem ila ai ke kerwa Christmas ya baro ke dekot ke JHDS nado ki bahe barit la samru ya kijingai sengo bahasa baro ki staff da Father Man Bahapakem hadirin kini ke program da don kecing bam ja sengo bah da baro ki staff Then Dennis, coordinator of JHDS, doctors and staff from both PHs, Samanlang staff, JHDS farm staff, Mr. Reed, and everyone present here. This Christmas reminds us about the greatest real love story that has happened way back 2,000 years ago when Jesus, the Son of God, was born in Bethlehem. So let us pray that this Christmas bring joy, peace, and love in our family. So now I call Sister Soki Nongrum to lead the prayer. Joy together among colleagues. Jesus Lord, our Savior, our Redeemer, we know you are coming to this earth to free us from the slavery of sin. Bari ngui ulai tau ro ki jingkerku tu dai yoi hanus nen woro sisnen lamba yong pi ki doktor ki nurse ki sister ki staff ki wa krelang apa ka JHDS apa ka Samanlang ka center tene ke jinge chan yong i to ka wa chi yong chi sam don hi ko di TV bai du pra wa pra ie pra emlang pra krelang do ki misteri gamlang woi de Jerman ke sini penmit pensni penhajan yang i tisnya wi pila emanti kam ki dokot yang ke yung kesem yang ke JHDS kiwa pendet ya ki kam ki jam ki yung i hakaliang ke wujna ye ki yung ki benta ki per dia ni ke sini orang ye chami na wapi ki misteri dia ni ke sini kamai le poromi ya kecing kemen bat kecing pelang itu Christmas kecing pelang tawa ulai wan long bru de gua musim ya kini gua kerpang bat gua duduk mesin na kedenta kikam gua delai bat gua yaro ini gua appreciate ya kam gua delai em gua delai Kurpen mi bukit mu bukit siam wo tempia ki mu kinar bukit semen wo cenayung kini penyoga ya kemensin yang ke Christmas. So your tireless effort in showing care for the sick, the injured, and the vulnerable is the justification or the testament of the spirit of Christmas. Kamwa ki angel bor yang kejingkermen ke kubor yang kejingkemen cer perthai wem kam yeki tekumju phi ki doktor mo wanra phi ya ki doktor ki nos wanra phi ya kejingkemen wanra phi kejingchai hari tu ki wem kam
Di kemensim solam, kemensim les bun, les nay pi, yang kiba kejut, kiba citom, bat kajing start ke yang pi, to kajing is o bahai yang pi, yang kiba kejut, kiba citom, bat nak benta ke yung kesen ke yang pi. Di kam kijam, kiba le pi, haki akaun, ang cenayung, icet itu, hawaro, ang kini tahu pendak. Jadi pendak lagi kam Henry kenmu wan rapi jing bha hakamet bad hakamensim. Bigi misteri kiwa kre hau mu hau siap hau nar simen. Ento wan rapi ya kayung Henry kta pile ya kadonut ya kemensim yang kiwa bun kiwa lang. Yang i kiwa pat bad ya kiwi le kiwa wan chini de niti dau ai kre da kejing maya. You are a reminder that even in the darkest of times, there is always hope, always love, and always the possibility of healing and redemption. Tapi to kejing penkenmo wah wat ha perdi kejing do jing kermen perdi kejing to himan hi kadak yang kejing kermen kadak yang kejing penil bat kadak yang kejing pengkhia dah kebenta kiwabon kiwalang. Bun kiwawan sepi ki doktor ki nos ki duduk jing kermen handai de jing sumar yong pi dagi tin yong pi ha de yo ki ye ki jing che de yo ki ya ki jing kermen ti kamwa i la kemen Christmas i how you snap ti tutip wa i ye ro ye pi mo know that you are appreciated, valued and loved. Mau ya roi ki kam ki wada le pi to ki kien la ni ki wa he bat khen kori ya ki kam ki wa pi da le pi te eva ke jing suk ke jing kemen yong kani ka ayom Christmas wem go pi upendam go ya yung kasan go yong pi ha kani ka por Christmas. I would like to express my sincere thanks to you all, especially doctors, nurses, and to you all staff for your hard work, dedication throughout the year. Your hard work was really appreciated, especially for the source already mentioned. The Navigation Jungi Pat Kistam for the JHDS head office, because when I play Christmas in Hibaro, I will play Shuklu Jisu Batsaka Unsa Hayang Samjang Pi Baranujung Hibaro. Idan go eating right by Ritz to Subha by Wailang Lagi.
receive a little gift as a sign of gratitude to your father. So this is a sign of love from Partner PAP.
sasnya basic one gitu kemar. So it's just to appreciate for what you have done and just to say thank you for what you have done. So I just want to give you just a small gesture of gratitude and love and wishes and prayer for all of you. This morning during the Mass, I will pray for you. Ini setiap permasa dua yang tentang pi, bahkan mana kesini dua yang tentang pi. Tehini puar, kerana pensel kuah edi jing siapa, te kuah edikti yang mahe, uyo ekubelai pi. Ma the intending chimenitai kerem dipertut, now put dipertut, so we cannot put any more from doctors to sisters in body, so we'll just pick up whatever comes. I will call the name, then you please come. There's no one say we are. Kukut pertut sama hawan, ma. To Lukas kawan. Lukas kawan, mas to sare. Lebih agak pat dengan pandega. Lukas kawan di Sunshine Shilla. Bare. Banbat Sumo. Kemenun Syedap. Damon Lalu. Richard Cempa. Istri.
Sudilson Lenciang. Sudilson. You Sudilson. Ite Hapiros Pasi. Tarik. Hapiros. Hey for me lemari. Dari rumah terasut. Dah yuk kita cari madras dia. Penai bahak bare. Rosemary Dhar. Mare. Mips Linda Lemere. Dah, kini kita tahu tiap orang liur. Tao ao đi quay tay thì tao móc mà đâu xin qua rồi ini dari takti but irwai ke tangi mah kami lu lahan please together ya to we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. berkuat kek lah. Adam, come on. Basta dua dok. Orang. Oh, Pago. Pak.
Go in your man.